Yet, my in-ears are not working. Hey, we're together as one again. Uri biditse una sela re tla go tsana mo mosepeleng o molele. O motelle thata mosepelo wa teng a re tsura go hela le lona no ngaka le tsile ha le join mosepele. Santse le tla tsamaya gore a re ha o tsamaya mosepelo wa teng o role le ditlhako matheka lena. Ga ke le tla khona ke nna ke tlo go le shapa ka tsepedi ya la dipina ya ntlha e bitswa Seriti e be latelwa ke Nnananyana Wame. Seriti ke pina ya bo mme batho ba bo mme. I would call it a daily dose that every woman has to take every morning during the day le bosigonyana hale gore letsatsi la go enne le nametsang gape le kwetle palena le that thing ba ntshwara ke na le live band ya me ka Aubrey is on the keys ba utlwise Aubrey. Hey, give it up for Aubrey on the keys, guys. Yes. Ebe re nna le Phenyo on the drums. Arutle. Hey. La mutla agere. Hempa askale riana thata. Stuka we a go wa utlwise ho on the bass. Utla. Hey. Bobo. Ba end. Why you utla? Electric guitar. Ay. Seriti ke seo batho ngale se agere.
Kgarebe le ja monate a re monate wa itirela a ke le tlatsi full pepenene full blast ATI re feleletsa volume full blast a ke re okay the next song e bitsa hela go tena Nnananyana Wame oh Nnananyana Wame Nnananyana Wame oh Nnananyana Wame are Wame yes everybody like most mongwe le mongwe o utlwileng pina e kana o e kgabodisitseng somewhere has told me an amazing story sa gore kana nna pina e ha ke utlwa ke rata mo e leng gore e robatsa le bana ko lapeng that's right pina e ke iretse bana ha wana go tsenya dingalela bo betsa full blast o ma radio ngale wa thulemela ngwana nna ngwana hela ka bana ba bangwe a kere let's go Nnananyana Wame Nana roba
Thank you. Bana ka gompieno a bitsa mme wa tsa labe Nicole Martinez mo shapeng ka melodi le megolo kwane ga o tsa Kgarebe aye o gana di Kgarebe
mosepele re mo mosepeleng yes